Citroën, créative technologie. Citroën je na Ženevskom sajmu predstavio kompletnu gamu svojih proizvoda od konceptnih modela C4 Cactus Adventure i C1 Swiss & Me do onih svima dostupnih kao što je novi C1, C4 Cactus, C5 Cross Tourer, DS3 Cabrio Racing te DS4 i DS5 sa novim mogućnostima. Međutim, Citroën ide i korak dalje, nudeći jedinstvenu i zadivljujuću interpretaciju C4 Cactus modela, pa je publici predstavio i konceptni C4 Cactus Adventure. Kada je riječ o C liniji, Citroën je predstavio nove modele sa više dizajna, udobnosti, korisne tehnologije i sve to u okvirima umjerenog budžeta. Prvi novitet je Citroën C4 Cactus koji postavlja temelje novog poretka u automobilskom svijetu. Pored već spomenutih noviteta, Citroën je predstavio i novi C1 model u potpuno novom dizajnerskom izdanju. Također, novi C1 predstavljen je i u konceptnom Swiss & Me izdanju, koji donosi novu kolornu šemu i švicarska obilježja. Sa novim C1 modelom, francuski proizvođač bi se trebao još bolje pozicionirati na tržištu mini gradskih automobila. Citroën je publici predstavio i novu DS5 LS limuzinu koja je korak dalje u razvoju DS linije. DS5 LS uspješno spaja očekivani obujam i prostranost u segmentu zajedno s uglađenošću, dizajnom i snagom, što su prepoznatljiva obilježja DS linije. DS5 LS odlikuje se moćnim i otmjenim izgledom koji naglašava prostranost i senzualne linije svojstvene svijetu DS automobila. Prema prvim informacijama, novi modeli koji će biti dostupni na BH tržištu premijerno će biti predstavljeni sredinom oktobra. Zvijezda štanda svakako je bio već legendarni WRC šampion Sebastian Loeb, koji će ove godine nastupati u WTCC konkurenciji. Bogatu galeriju fotografija sa Ženevskog sajma možete pogledati na Carlander portalu. Citroën, créative technologie.